turabashuje tunabashimira mwese abakurikira amakuru tubagezaho. Tshisekedi yaciye bugufi mu nama irimo Perezida Paul Kagame, umutwe w'ikinyamakuru Umuseke.rw. Tshisekedi yasabye Perezida Kagame guha itegeko M23 igahagarika intambara. Ibibazo bya Kongo bishobora kuba biri mu bikomeye biganirwaho mu nama irimo kubera mu Bubiligi Global Gateway Forum 2025. Mu ijambo rye Perezida Antoine Félix Tshisekedi yagaragaje guca bugufi, avuga ko atigeze agira akayihayiho ko gushoza intambara ku Rwanda na Uganda cyangwa abandi baturanyi b'igihugu cye. Iyi nama ibera mu Bubiligi irimo Perezida Paul Kagame, Perezida Antoine Félix Tshisekedi, Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo na Manuel Lourenço, Perezida wa Angola wabaye umuhuza mu bibazo by'u Rwanda na Kongo, ubu akaba ari we uyoboye Afurika yunze ubumwe. Mu ijambo rye Perezida Félix Tshisekedi yavuze ko hari gahunda yo guhuza abaturage no kubashakira iterambere ibihugu bifatanyije kugira ngo imibereho myiza irusheho kuboneka. Yagize ati nta na rimwe nigeze ngaragaza ubushake bw'intambara haba ku Rwanda na Uganda cyangwa ku bandi baturanyi bacu icyenda. Ubu turi muri ibi bibazo, nitwe babiri tugomba guhagarika izi ntambara. Tshisekedi yabwiye abari mu nama ko Perezida wa Angola yari yageze ku bwumvikane hagati y'u Rwanda na Kongo, ariko kugeza uyu munsi ntabwo arumva uburyo Perezida Paul Kagame yanze kujya gusinya iyo nyandiko yaragezweho ku kigero cya 98%. Yagize ati ntarirarenga ngo bigende neza, niyo mpamvu ntanga umugabo ku bari muri iyi nama n'isi yose bwana Perezida kugira ngo dushake amahoro nk'inkwakuzi. Ibyo birasaba ko mutanga itegeko ku ngabo za M23 ziterwa inkunga n'igihugu cyawe, bareke intambara yishe abantu bangana kuriya, turabara za miliyoni kuva mu myaka ishize, amateka azaducira urubanza, nicyo gihe ngo bihagarare dutangire iterambere. Perezida Félix Tshisekedi yavuze ko yari yateguye gusaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano, ariko ngo yaretse kubivuga kugira ngo yumve igisubizo cya Perezida Paul Kagame. Asoza ijambo rye Perezida Tshisekedi yavuze ko yizera ko ibyo yavuze Perezida Paul Kagame abyumva, kandi akaba amwizeza ko ahari kugira ngo babe babiganiraho. Mu ijambo rye Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko kubona Perezida Félix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame muri iriya nama yumva imbaraga zo gushaka amahoro.